Kagita kangito kuchemania Azam tegeri mwendo wa Meru TV ngiteka no ithire tori na ntukwenjaga na nkoroki weekendi ya kune tetana mbere kwethirwa ya giri tariki 28 mweri jwa muthia jwa mwaka tutu ngiri 2024 kugwata ogeni kiri nteto cietu cia Meru TV ogorori turakwa Mbita Dennis mutumana twambire na ripoti kuma ntere cia Tharaka kana ndene ya county ya Tharaka aria mtumurume omwe wijikene ta Peter Muteti uria kwerekana nethiro agitekwa ne antu batikumanyika na mongera nande atikumanyika rutero rari aririkana na umete ntere cia Muthambi ndene ya county ya Tharaka Nithi nande akariba ntere ici abarane atori amona nja muthenya jana ru abethera bagicumirie na kwandamana nikiria bakuromba muthaka ujo ethirwa akirekerwo ne antu baraba mujukirie kagitane okau akariba baba kiare ne bethete bakiromba thirikari nene na kuruki thirikari ya county ya Tharaka Nithi gukurukira ndongi cio karia kutigira ne bagochwa muthaka ujo nikenda akethirwa akigwatikana mwandiki wetu anteto kuma ntere cia Tharaka Nithi na tubanganitire gonojo na njira entariro. Kwa majina nito Malana Banjelo, babake Peter Muteti. Mimi kutoka tarehe 21 Jumamosi nilishtuka kwa kupata habari ambayo nilipata kuhusu kijana wangu walisikia amekamatwa na watu ambao hawajulikani wakina nani. Sasa kutoka siku hiyo mimi niko na wasiwasi mingi sana, hata kwa vile niko mturu mzima na machozi natoka inaingia kwa tumbo. Kwa hivyo sasa tumbo yangu ni baridi tubu. Kwa hiyo machozi inaingia kwa mwili. Sasa mimi naomba serikali na rais wetu, kama huyo kijana wangu alikosa, mimi kama babake naomba msamaha wake na Wakenya wote kwa jumla. Na ninasema kwamba mimi kama mjane nisikie uchungu sana kwa kukamata huyo kijana wangu. Na kusema mtu akifanya makosa, hakuna kosa ambao mtu anafanya ambayo haiwezi kusamehewa. Kwa hivyo rais wetu kwa sababu ni mcha Mungu, nataka usamehe huyo kijana wangu, msamehe. Na naomba watu wote wa Kenya wao wanzikiza. Nasema kijana wangu afanye nini? Asiliwe. Peter afanye nini? Ili nipate nini? Asiliwe. Ili mimi kama babake niweze kupumzika, roho yangu imechoka. Hata kule sikuli. Kutoka sikuli alikamatwa. Hivyo tafadhali Peter asiliwe. Na wale wengine wakaona wasiliwe kwa sababu hata wazazi watasikia hata wao kama mimi tumbo yao ni kama yangu. Kwa majina naitwa Masi Mwende. Mimi nilikuwa classmate ya Peter primary. Na tunasikia uchungu mingi sana wakati tunaona Peter ameshikwa. Hatujui kwenye yako. Kama alifanya makosa ndio alifanya makosa, lakini Ruto kama mzazi si mtu upewa warning ama anaambiwa hiki tunafanya si poa. Tunasema kama ni makosa alifanya, tunamtaka koti. Tumuone koti akisemezana na judge kuhusu hiyo makosa alifanya. So kumshika na tujui kwenye yako, hiyo ni makosa sana. So Ruto, if you're a parent,
sikia uchungu ya mzazi. Pia uko na watoto, tunakuomba tu achilia Gen Z. Kama ni makosa tuite, tutaongea na utuambie tunakosea hapa na pale. Kushikashika Gen Z bila kujua kwenye wako si poa. So Peter achiliwe. Tunasema Peter achiliwe. Kwa majina yangu ni Dorothy Mukwaeti Jero. Mimi ndiye mama Peter Muteti ambaye alishikwa huko Uthiru, na kutoka wakati huo mwenye mtoto wangu alienda, kijana wangu alienda, sijawahi kula, sijawahi mimi kunywa, sijawahi hata vaa vizuri. Mimi wakati wote ule ni machozi. Sasa kwa heshima, na hii ni heshima kubwa, nataka kuomba rais wetu mpendwa Ruto. Tafadhali Ruto, ambaye tunapenda hapa sana, hapa Tharaka Nithi County. Tunakupenda sana. Nitolee huyu kijana wangu. Kama kijana wangu alikosa sana, nilikuwa nikimungoja the following day to be called at the court. Na tulikuwa tayari sana kuingia kwa koti sababu makosa hatuwezi sema si makosa. Lakini mpaka wa leo sijui mtoto wangu aliko. Sijamuona, hakuna hata watu wa kizizi, hata ni maombi yenye watu wamenishikiria, niposa ukaniona nikisimama hapa. Kwa hivyo please, na heshima nyingine iende straight kwa mama mwenjangu Rachel Ruto. Rachel, tafadhali mwenjangu, bibi kama mimi, chukua hii kiatu kivae hii kiatu. Sisi tumewekwa kwa mabwana yetu ili tuwe tukiwasungumuzia. Kiatu yenye nimevaa kwa sasa, hata wewe ni mzazi wa kike, sikia hiyo uchungu ambayo niko nao. Nimekutuma wewe Gatelia Wakendike, chukua huo uchungu, vaa hiyo kiatu, sungumuzeni. Na tafadhali, nangoja kuona Peter Muteti. Mimi nangoja kuona Peter. Mimi naitwa Elosembilo. Mimi anti Peter Muteti. Mimi nataka kusema, mimi mcha Mungu, na wakati tunaenda kanisani, si wote wanaenda vile Mungu anaenda, but we need tunakaa huko tukifanyia watoto wetu counseling, na tukiita wengine wafanye counseling. So I hope the government of Kenya has many counselors. I ask this with humble, and I'm willing to say this, because Kenya has many counselors. Please, their work is to counsel, so do not follow your work. Our president, we ask you, we tunakuomba sana, kwa sababu wewe mcha Mungu, wakati wote tunakuona kanisani, na I know the word of God is great. This word of God tutolee Peter kwa jina la Yesu Kristo. Tukiuma ntere chia Tharaka turinge gataruge tumwiko twerekere Munka County ya Meru. Ni aria aunjia ba kanisa ya New Apostolic irere ntere che Gembe nebachumirite na kuromba ciari kagitene gaka ana bari rutha na nkuruki kagitene gaka kamambura jathigo nkona gukungwira mwaka jo mweru batigire neba gukaria ana baona gutegera mitugo ya ana baba na nkuruki kuba rutha rogwitakire semina na ikundi bire bikubanganua ni kanisa nera nkuruki betete bakimenerie mantu jegie utumiri pondawa chiambogita katika ana baba na nkuruki irabogete chithirto chikinyangia na kuthukia mbeo mbithi kuma ntere che Gembe tugwatanire na mwandiki wetu Anteto Nkonja uria gutatariria ripoti hizi. Itugari na matinda ya dance, itugari na manto ya memory verse, itugari na manto ya shairi na kukinya rwimbo rwaba kwina rungi rutwarwa Emino number 37. Ana nkaira asiari bwana nto bogoya nana bo na ni nto bobweya koneliana ibawati kwanjiri kuteya murungu kuma wanene bo na bakure baise murungu na bakure bendete kurutira murungu ngwe mbumba kuromba mareverendi yonthe ndene ya Igembe North bete na mbere na kwariria twana tunini nikenda tukure turi na urumwe turi ndene ya Kristo na muno twana tuna tuo nikenda na tuo tukomba kwimenyera bubwega nikenda tukomba kumeria nikenda tukareana na mantu yara yari o ana baraba gutumwa kireba nguku bao nara masinane bageta kwenyengwa
bagaita gutano ntano ciare ciakelukirwo ni ita ndene ya Yesu nitureanite nacio ari batebo tanwa ni arume batanawa tumenyeriana betu nara ura kuonde baita tukethwa tubamenyerete twete kuyobalukile bya kwenyangwa arangi nkauria antu bonde ndene nthiguru tutina mbere na gutunzana nobone lumumu bota kanisene nobone lumumu bote ya madhabau ikenda bakura bainde ne kitharimo kya Murungu. Natero kira manto jegi atongeria ba kanisa ni ate bishop wa kanisa ya Methodist Ntere Chanyambene Synod urawize kene takinoti anampio na dhirita gishumiri na kutaredia ate nikenda mtu akethirwa agikara muturerejo mwega no monka ethirwe agichiebaniria into biria bitiko batara kagitene okau bishop ojo na dhirita akiariria mantu za gukuria mbeu mbithi na nkuruki kuromba kuru banjori ncheke na azandene kaunti Meru gutigira niba gutetheria ndoa ya ntano cia mwana mwari Nikenda tugomba kwitha twina healthy community. Bishop Kinoti Anampio wa kanisa cia Methodist ya Nyambene Synod ende na kuria kariba yembe bombe kwithia ni bakurianirana na bobo ya na kinya bakethera kibangwe muno ira ciotumira kiriana banthaka nontu ni bautumira bobo nontu botumira tukuromba ana betu bakatonyithwa ngugine ira tuwita child labor ni kinyume kia sheria cia kinya mataifa na kinya nthiguru yetu tutikwenda ana betu batonya mantune ya wita kutuyamira kinya na banini mwanka na bakaremo ni wita sukuru uga kwithira mu biashara kayukia na bara banini bete bakarita ngugi ya mira na bage kanya ka wita kuthoma na ndio ikethira ingwite bui na tukaromba machibo tukaromba kinya borisi bayukia talia kire atongeri ya onto bau kana biashara ya onto bau nikenda tugomba kuthiria kana ku eliminate manto ya child labor ndene ya mugongo jwetu okaitene kau na urete akuroba njori kanisa amwe na Kristo bombe kwithia ni bakwatanira kenda barona ndwa ciotana na bare a Kristo na kanisa yonthe rungame kire manto ne ya kurona ntono ciare ene aibo nene kire mugongo yetu manto ya utotetekeria guitana mbere na guchokwa nyuma nara twaumire na tonto bonto bo taura thirikari kuwa nonto female genital mutilation ne illegal ne onto botetekeretwe ne sheria na kinya batu kanisa itoreanite na manto yau na kinya njori nireanite na manto yau so anto waraba witana mbere na gwitithia na mbere manto ya ntano ciare anto bau ni babati kuyugirwa tua enene muno na matali aya agirite ya gweguru riao nikenda tu batigete na mbere na kuinyangia ana betu ke reporter Meru TV kumembe mbeta mukiri onkonja na ripoti hiyo ya Nkonja kuma Ntere chia igembe ne gutwa kanyaga kwethira tukimagaruka ndeka inkai sana ogatakora jamu tegeri Meru TV no tongacho kerana nteto cha Meru TV ogoro na kurukitu thira tugitakagira uria gwatinda Ntere cha Nyandarua kagite na kariamu uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua gukari na mucemanio Ntere ije ogatakora jamu nchokete na nteto nkuruki Chukuri St. Agnes Marega ni kugwata ugeni kirujukania bwa January intake buria bwitite na mbere. Interviews ni ciambiritie na igeta na mbere mwanka tariki 30 cia mweri jwa Disemba mwaka juu. Ntuku cionthe cia kiumia Monday mwanka Friday. Mochiari ukireta mwana waku ukorirwa ni into B. Karam, pencil, report book ya aria mwana arathomaira, assessment number,
birth certificate, assessment book, nkoroki ahana bonde bakaigwatira kanya gakothoma kompyuta. Ubichi chietu iruguragwa ntuko chionde chia kiumia kwambiriria thaa 2 cia rukiri na ndagika 30 mwanka thaa 8 cia muthenya. Kumenya mantu nkoroki turiongere ubichine chietu kana turingire thimo gukurukira namba iji 0797 943 245 kana 0725 977 114. Muchiari, rete mwana waku aigwatire kanya kurio. The African princess. Tulianza zamani. Muga muthikeria nugui wikugwata ugeni kiri mubango jwa ariotetheke aza tukaria jatwengie tuthomithanie tutarane na tugambanie na nkuruki turume rwimbo Nakupatana na ye. Intuko chionde cha kiumia kwambiria Jumatatu mwanka juma kwambiria thenya chungwa mwanka thaa 7 cia kithaa ugwatanite na uni kikiwa mrugo nani ukambita kiokora Phineas ugakurukirwa Nikimwona joto majasho kulowana na data mazima mi mtoto wa mama. Anuiji no aranire no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kore nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone. Nandi no tume maoni jaku gukurukira email yetu iria ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana turingire thimo gukurukira 0114 190 962. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Marega ni ukugwata ugeni kirojukania bwa January intake buria bwitite na mbere. Interviews ni ciambiritie na igeta na mbere mwanka tariki 30 cia mweri jwa Disemba mwaka juu. Ntuku chionde cia kiumia Monday mwanka Friday. Muchiari, ukireta mwana waku ukorirwa ni intobi. Karam, pencil, report book ya aria mwana arathomaira, assessment number, birth certificate, assessment book, nkoroki ahana bonde bakaigwatira kanya gakothoma kompyuta. Ubichi chietu iruguragwa ntuko chionde cia kiumia kwambiriria thaa 2 cia rukiri na ndagika 30 mwanka thaa 8 cia muthenya. Kumenya mantu nkoroki turiongere ubichine chietu kana turingire thimo gukurukira namba iji 0797 943 245 kana 0725 977 114. Muchiari, rete mwana waku aigwatire kanya kurio. Kare mutegeri wa Meru TV tutanambere na nteto chieto chia Meru TV ogoro. Torekere monka ndene yegishigo bunge kia South Imenti ni area mwekuru kana nkatha ya orea wari munini wa rais wa Bairi tawe Dorcas Gachagua
akiaria muthenya janaro kirindio ngawe nterigi cha South Imenti nethritwe akimeneria bobo nene thirikari ire wathanine kagite na gaka na ire togere tunya Rais William Ruto amona munini wa Professor Kithure Kindiki akiaria Dorcas Gachagua none ni kureka kunganiro kwawe ni kiria kuga ati thirikari ni gutumira njira inene sana na nkuruki gutumira polisi kuthangikia akenya na mono kwithirwa ikithangikia mbeo mbithi baraba kwithirwa bakiaria mantu zao kiri mitandao. Gachagua kana Dorcas Gachagua na thito akiromba thirikari gutigira ni kuingia mawira na jara chonde irikite na gwikira Kenya ende tukogaruka mukenya wa kawaida. Ripoti nyo hizi. What we are seeing is the young people are abducted, they are killed, they are put in sacks. Some you find them in Kware, and that's when we remind ourselves of the time of Herod. It was a time like that women were crying because their sons were dying. It's the same thing we are talking about today. Eu ni nkatha ya Rigathi Gachagua muthenya jwa narua akiaria ari nkubu South Imenti aria kinyawe aumirite na muthuro jo munene na kumeneria thirikari ni kugwata nthuki mbithi migwate nere kinya kuria thirikari gutigana na baba bethere bagikura nikenda bakethera bagiaka nthiguru iji. There is no painful thing than when you don't know where your child is. You are trying to look in the morgues, you are trying to look everywhere and you can't find. You are appealing to people, whoever may have seen these children, whether you are in the public and wherever, please, and whoever is abducting these children, you would better stop it because it's a very painful thing. And we need to change the way the community and the society is living and we start living like human beings. Let our children grow to maturity, let them be able to be fathers, let them be mothers, and let them be able to build our nation. We cannot abduct our children and we cannot continue with the thread that is there and expect to have a tomorrow. And I believe that is why we see there is too much anger by our young people because they are trying to express themselves in many ways. Ni mantu kinyaja gwa timbaru ni atongeria bangi kathumba bagurikia thone giki to send a strict warning to whoever who is doing it. Unaweza niona hivi unanidharau juu mimi ni kijana. Being a young is not a disability. Being a woman is not a disability. So we need the government to protect the right of every citizen, including ladies, including young people, na wale ambao wanahusika ku-abduct young people. It's a crime according to our Kenyan constitution. Bakirikiria ni bakuga riria ana baba bakwithira bakigwatwo migwate aciari ni baba kwithira bakinyirwa bunene. Twata na utuka kwina kiriro giki nene muno. Na kiriro giki imbi mwana wako na arorere. Mwana wako na anywire. Mwana wako na anywire bangi na leo ne antu barabare ntorene kana barabare njirene. Tugata njirene tomba kuona ana baba ingi imboi child kana gaka eje. Watanchera in our prisons baraba ujuri no ibao imboi child baraba na ibareko ni ekuru abakurira mwana uri prison abakurira mwana uri barabarene abukura mwana uri awaere wa athomere ashokati gara na shukuru no tunanywire bangi no tunanywire nchobi nere nawe DCC Mwangi akugo tumiri bwanda wa chambo gita na nchobi ndege ni watho kinyacho ni chiongerekete bunene bangi sana. Kuna zingine zile zimejificha kina heroin na zingine, lakini bangi. Na nimekwambia hiyo data niko naye kwa ofisi na iko na in the 4 police stations. Over 78 persons arrested, wamepigwa faini, Metongo police station, Ngopo police station, Twinandharene police station, Morongorone. Over 78 persons. Lakini anaenda bangi I think iko na pesa mingi. Kwa sababu naambiwa wanauza 1 roll 50 shillings. Ninajua hiyo maneno yote. Wanauza 50 shillings. Na wauzia watoto, wanauzia wazee. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Jaujagia thirikari komenerwa ni ati uria wari munini wa rais
Rigathi Gachagua kinya nawe muthenya jana arua nethirwo agicumiria na kumeneria thirikari nene nikiria Gachagua augite ati thirikari nitite na mbere na guchumbura kuthangikia na nkuruki kurega kuingia jama werane zara ya Kenya Kenya. Gachagua ariti jaja muthenya jana arua kagitene karia akuriongite ntere chia Ndaragwa ndene ya county ya Nyandarua kirenka kana kire kagitana karapa kwa kire kiatho gagucokia nkatho ike MCA wa Ntereti. Gachagua na thiritona ndia kimenyeria thirikari no ntoba kwethirwa igitumira anto kana anto bakiriwa na nkuruki igitumira polisi gwita na mbere na kuthangarania michemanire yonde akwithirwa akithithia nikira na ndika Gachagua ugete ati anto bonde bukuma ruterero Mount Kenya agatigira ati na kubarwira kinya kwethirwa ati ndene wathanine kana kinya kwethira ati ndene ya thirikari ya Kenya Kwanza. Ojo leo kwethirwa kugitinda ntere cha Nyandarua kagita na kare kinya kwethirwa kukiumira mbatho na nkuruki anto kutigi kana kwethirwa bakigera maiga na kugeria kwangaratania mucemana jojo jo Gachagua nere nyumene polisi bombera kwethirwa bagikinyia na bagwikinya bethira bakeberia mbeyo mbethi bare bakugeria kwangaratania mucemana jojo jo Rigathi Gachagua ntere yu chia Nyandarua. Ripoti ni oje ethingaterete. Sirisha, you address that problem. Hii maneno ya kuharibu mikutano ni maneno imepitwa na wakati. Na hata mkiharibu mikutano, hii watu wako nyumbani na kura sawa wanakaa tu. Katiguo. Na ithuĩ turauga wĩra ũrĩa wa mbere tukaruta gĩthurano gĩkĩroka. Andũ arĩa othe makunyanĩire rũrĩrĩ nĩmũkamainũkia? Nĩmũmoĩ ka mũtimoĩ? Nĩmũmoĩ ka mũtimoĩ? Andũ arĩa othe makunyanĩire rũrĩrĩ makendia nyũmba yao nda ciao. Wĩra wa mbere nawe Rigathi Gachagua muthenya jana arua nonete nkanga mbute nyuma ya kiatho kiria gutongeretie kuringwa na tiangas ni untu bati kumenyekana ni are mutongeria uju akiaria augite bakania jumbe bonthe bethire bakendia ruriri kiri kithurano twitite kia 2027. Katiguo. Na ithuĩ turauga wĩra ũrĩa wa mbere tukaruta gĩthurano gĩkĩroka. Andũ arĩa othe makunyanĩire rũrĩrĩ nĩmũkamainũkia? Nĩmũmoĩ ka mũtimoĩ? Nĩmũmoĩ ka mũtimoĩ? Andũ arĩa othe makunyanĩire rũrĩrĩ makendia nyũmba yao nda ciao. Wĩra wa mbere gĩthurano gĩa 2027 nĩ kũhata andũ acio othe mainũke. Katiguo. Ni are kinya nkuruki Rigathi Gachagua oritie thirikari gutiga kwaragania micemanio ya kwithira bagitegera kira kithirite gigikira kari maruru endete kuthukia micemanio. Wakasirisha, you address that problem. Hii maneno ya kuharibu mikutano ni maneno imepitwa na wakati. Na hata mkiharibu mikutano, hii watu wako nyumbani na kura sawa wanakaa tu. Katiguo. Nkuruki Rigathi Gachagua na ugite nenderete kwaraniria na atongeria mwanya na kuga bagaita mwerekera jo gisiasa jura bakethira bakijukia ja atongeria. Januari ndarikia kwaraniria na andu othe ni tukumuhe mwerekera. Tuiguithanie thabarĩ na tugwikata. Twatangatha thabarĩ mwe tayari? Muri tayari? Ni aigana marauga Januari tutangathe. Na mimi niseme hata mkiharibu mikutano, hata mkituma vijana wakuja na mapanga, hata mkikuja na tear gas, hii watu yote walitoka kwa UDA. Kule modo tikaleta UDA goko? Wangapi walitoka kwa UDA? Sasa inakuwa ni wakati mnapoteza. Ni wakati mnapoteza. Sisi tuko na kazi ya barabara hapa imesimama. Sisi na hao viongozi ya kina Medho na wengine wale ambaye ni wazalendo tutaendelea kupigania hizi barabara. Tutaendelea kupigania stima kwa sababu ni haki yetu. Na ni lazima tufanyiwe kazi kwa sababu tunalipa kodi. Siko namna hiyo?
ite tokinya tutiro wira tuta igoti kwoguo mutikamake nituguthie na mbere na gutetera barabara ici na thitima na mai na maundu maria mangi marike nigetha ndeto icio ituike ni ndeto cia guteithia andu aitu na inyu atongoria murahuthirwo ni William Ruto guka guthukia micemanio kuhura atimia we o ni muramenya no ni muramumenya ate we wathurirwo ni andu andaragwa uratuma muthigari waku ukiamaikirire tia gas we na ni andu aya maguthurire ni ukamakora. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Na riboti kuma kaunti ya Nyandarua yege uria gwatinda kiri mucemanio jou Rigathi Gachagua agukari ni agotokinyire muthia wa ndeto ciotu wikendi ikanao ugoroba na Arua bithironge kwendagira kagita gake kana nkuruki utegeri bubwega bwa mibango na ipindi byetu nkurikania Meru TV witete na mbere na guchonera mwanya rito rakwa Bita Dennis Mutumba.